بار دیگر سلامی خود را می‌رسانیم به یکی شما تماشاگران عزیز. این برنامه بعدی بازی است. تحلیل رقابت استقلال مقابل گوآ. من کلی مخلصان تاجیکستان، کلی مخلصان فوتبال تاجیک را در این پیروزی مبارکباد می‌نمایم، زیرا که این پیروزی نه اینکه یک باشگاه است، بلکه پیروزی دسته تاجیکستان در مسابقه بین‌المللی. 2-0 حساب به قید گرفته شد و ما دیگر بار در استودیوی مرکزی تلویزیونی ورزش قرار داریم با کارشناسان تلویزیونی خود، با محمد جان حبیب‌الله و شهرت جبارов. خب شهرت، محمد جان، استادان عزیز، چی تاثیرات برداشتید از بازی استقلال؟ آیا پیروزی در اون شکل بود که ما می‌خواستیم یا اینکه پیروزی که چندان باوری بخش نبود؟ راستی گپ را گویم، پیش از بازی انتظار غلبه هم بودم و آماده اون بودم که بازی نه اونقدر خوب باشد هم غلبه رو به دست داریم و این پیروزی خودی غلبه به فکرم نتیجه خوبتر است از بازی زیبا دیدن. البته برای که چند وقت است که استقلال نه اونقدر بازی خوب نشان میداد، نتیجه های هم نه اونقدر خوب بود و در همین بازی نتیجه گویم یک رول کلان بازی میکرد. معلم، نظر شما؟ پیش از همه میخواستم مخلصان دسته استقلال رو تبریک کنم با غلبه اولین در بازی جام قهرمانی 2 در آسیا و بعدا در باره بازی هم رو گفتنیم که البته پیش از بازی هم ما میدونستیم که دسته هندوستان اونقدر حریف پرقوت است، لیکن فقط 3 خال برای ما در کار بود. برای همین بچه‌ها از عهده وظیفه برآمدن، یک نتیجه خوب هم نشان دادن. لیکن فکر میکنم که البته دسته ضعیف هم باشد، ما یک بازی پر معنی پر بگیم چی رو ندیدیم از طرف استقلال. حریف آینده البته الزاوره چنین حریف نیست، البته حریف پرقوت است و برای جای دوم همین دو دسته مبارزه میبرند و میخواستیم که در بازی آینده هم که در میدان خودمان روز 22 با فکرم برپا میشود چنین یک بازی نتیجه خوب نشان دهد استقلال. نسبت گوآ چی گفتنی هستید؟ استاد بیان کردن که ما میدونستیم که گوآ دسته ضعیف است. اون ضعیفی که ما از اونها انتظار داریم همون تا ضعیف بود یا که اندک از انتظاری ها بهتر بازی کرد؟ نه، پیش از برنامه هم گفته بودیم که گوآ نه اونقدر نه تنها گوآ، عموما دسته هندوستان نه اونقدر دسته پرقوت هستند و از اونها هراسیدن بازی نیست و در همین بازی ما دیدیم که در حقیقت هم نه اونقدر دسته پرقوت بسیار خطاگیر در خط حمایت داشتن بازیگران که در حالتهای عادی رو بررسی می‌دادن با بازیگران استقلال. افسوس که از دقیقه‌های اول ما گل رو ندیدیم، باید فشار از دقیقه‌های اول می‌شد. نوبت از خیلی معلوم می‌شد در حقیقت بازیگران به اینکه نتیجه بسیار رو به دست آوردن. سبب چهارم دسته ضعیف برایت گوآ با گروه استقلال وارد شد. در قسم اول اگر ما اون رو الهیده تحلیل کنیم، در بازی استقلال چه کمبودی ها دیده میشدن؟ خصوصا ما نوارها رو داشتیم که در همین وضعیت مثال خود گوآ میتونست که گل زند، امکانات بهترین گل زدن داشت در اختیار خود مدافعگری مرکزی دسته، اما کمتر بلندتر توپ رو روان کرد. خط دفاع مگر همینجا به اشتباه راه داد یا تصادف همین حالت اتفاق افتاد؟ نه، ما پیش از بازی گفته بودیم که خط دفاع استقلال مشکل‌های بسیار دارد و چمپیونات داخلی هم همین رو نشان میداد. با رقیبان نه آنقدر پرقوت در خط دفاع خطاگی‌ها بودند. ما برقچی رو به مثال آورده بودیم بازی آخران رو که در آنجا برقچی میتوانست 2-3 گل زند و وقتی ما که بازیگران گوآ از این وضعیت‌ها استفاده نبردند، اگر از همین وضعیت‌ها استفاده می‌بردن با استقلال باز هم دشوارتر می‌شد. اما ضربه بازیگر رقم 26 دسته گوآ جانب دروازه استاشیچ که با سر بود
бо мушкилӣ баргардондин тӯбро воқеан ҳам вазъияти хавфнок буд ё гӯем ки мавқеъ нодуруст гирифта буд Стошич? умуман амин ҳолатда ба фикрам Стошич боварӣ надошт ки зарба чунин масофақати тарафи дарвоза меравад. бале бо масъиде ки бисёр мушкил аст аз боло нишебо фаромада истода буд тарафи дарвоза. дуруст? албатта ин хеле як зарбаи гӯем ки барои дарвозабон на он қадар чӣ хел фаҳмонам на он қадар маъқул, барое ки зарба аз ҷиҳати гӯем бори дигар мебинем дар такрор аз гӯшаи болои баровард ба истилоҳ аз девятка аз ҷиҳати суръат на он қадар баланд буд, лекин аз ҷиҳати гӯем траектория хеле барои дарвозабон душвор буд. лекин Стошич аз ҳамин вазъият хеле хуб баромаду метавонем бигӯем ки шонси ягонаи голзании Гоа ҳамин вазъият буд, дигар надоштанд. не онҳо як-ду зарбаи хуб заданду, лекин ба дарвоза нарасонданд. гӯем ки аз болои дарвоза аз ёни дарвоза зананду гӯем ба дарвоза нарасонданд. умуман Гоа на он қадар дастаи пурқувват аст ки мо аз онҳо тарсем. дар футбол мешад бисёри дастаҳо гӯем ки зарба мезананд, ҳуҷум мекунанд, лекин ин маънои он надорад ки онҳо ҳар як зарбаи онҳо гол мешавад. бояд хатогиҳоро ислоҳ кунанд бисёртар ва дар бозиҳои оянда бо Алзавра бояд ба ин хатогиҳо роҳ надиҳанд. муаллим, аз ҳайати Истиқлол ки ба назари шумо фарқкунанда буд дар майдон ва ки аз интизориҳо дида пасттар бозӣ кард? умуман пеш аз ҳама ман Соировро пеш аз барнома гуфтам ки ман розӣ нестам ки аминро ба майдон бароем, лекин дар ҳамин бозӣ дар қисмати дуюм дар аввали бозӣ на аз бозӣ қисмати аввали бозӣ мо на он қадар бозӣ хуб дидем. мо дар як хел ҳолатҳо ба ҳарифам имконият медодем ки бигем ҳуҷум кунад. дар охири бозӣ дастаи Гоа бигем ҳолатҳои як голзаниро ҳам ташкил карда буданд, лекин қисмати аввали бозӣ барои мо хуб сар шуд. дар дақиқаи аввал мо тавонистем ки ҳисобро кушоем. баъдан бачаҳо чӣ хеле ки Шӯраҷон гуфт, ай аввали бозӣ мо бояд ҳамин хел фишор меовардем ба дарвозаи ҳариф, барое ки ду тарафи канори дифои ҳариф на он қадар бозигарони хуб буданд. мо бояд ҳамавақт дар фишор меовардем ки ба хатти дифоъ ба ҳамин хел хатоиҳо роҳ медод. лекин бисёр як ҳамин ҳолатҳои мо пас ба пас бозӣ мекардем ки ҳамин даркорам набояд. мо бояд як ба ҳисоби калон ҳамин дастаро бояд ғалаба мекардем, барое ки мо дар бозии аввал 5-0 мағлуб шудем, камтар як ҳисоби ҳамин тӯбҳои худро хубтар мекардем. агар ки имконият бошад мехостем ки голи аввали дастаи Истиқлолро бубинем ки онро Рустам Соиров ба сама расонид. онҷо ягон комбинатсияе набуд, иштибоҳи ду дифоъгарони марказии Гоа буд. дуруст ки тӯбро аз ҷаримагоҳи худ бароварда натавонистанд. фикр намекунед ки агар ҳамин хел партопҳо зиёд шудан мегирифт, эҳтимолияти шумораи иштибоҳҳои бозигарони Гоа меафзуд? маълим ҳам дар бораи ҳамин гуфта истодааст ки аз аввали бозӣ агар фишор мешуд, фишори бисёртар мешуд. бубинед, як дифоъгар, ду дифоъгар ҳарду наметавонанд тӯбро ба таври дуруст бароранд. албатта хатогии хатти ҳимоя баъд аз фишорҳои зиёд мешавад. вақте ки фишор зиёд шуд, дар як ё дар ду ҳолат бозигарони хатти ҳимоя хато мекунанд ва дида хо рафтем ки дар ҳамин лаҳза бозигарони дифои Гоа на он қадар сатҳи баланд доранд, на он қадар вазъияти душвор буд ки тӯбро гардонанд, лекин аз ҳамин вазъият баромада натавонистанд. хуб шуд ки мо гол задем, лекин ҳамин корро бояд барвақттар мекарданд. дар 15 Шӯрат Ҷаборов киро метавонад қайд намояд? шумо бисёр таъриф аз бозии Манучер Сафаров карда истода будед зимни тамошо. албатта ба ман дар ҳамин бозӣ бисёртар бозии фаъоли Манучер маъқул шуд. аз кадом ҳисоб? аз ҳисоби он ки ҳамеша ба ҳуҷум бисёр гӯем фаъол бозӣ карда, аз канор бисёр партофҳои гӯем хатарнок мекард. ин як гӯем фишори хуб буд, лекин хуб мешуд ки аз ҳарду канорҳо ҳамин ҳаракатҳо мешуданд. ақидаи шумо нисбати Рустам Соиров тағйир ёфт пас аз анҷоми рақобат ё не, ки ӯ набояд дар асоси мебуд? не, ӯ гол зад, ин вазифаи асосии ӯ аст. лекин агар умуман бозиро гирем,
он ҳолатҳое ки Соиров дар ҳақиқат гӯям худро хуб нишон дод, дар он ҳолатҳо дар маркази ҳуҷум набуд. яъне ки дар канори чап. албатта ҳама вазъиятҳое ки хатарнокро Соиров ташкил кард, ӯ чун бозингари канорӣ ташкил кард, чун бозингари гӯям марказии ҳуҷум ӯ бозӣ накардааст. ман норозигӣ аз бозии Соиров мекардам дар асоси оне ки ӯ бозингари на он қадар хуб, дар асоси он ки ӯро нодуруст истифода мебурданд. мана дар ҳақиқат ӯ вақте ки дар канор бозӣ мекунад хеле фаъол аст, гӯям ки вазъиятҳои хатарнок бисёр ташкил мекунад, лекин дар маркази ҳуҷум ӯ гӯям ҷои худро ёфта наметавонад, бозии худро нишон дода наметавонад. мо дар мавриди таҷриба надоштани Муҳаммад Раимов дар вақтҳои охир гуфта гузаштем ки пас аз барқарор шудан Шаҳзод Себ шумораи бозиҳои кифоя анҷом намудааст ки то ба ҳолати хуби варзишӣ барояд. чӣ тавр баҳо медиҳед бозии ӯро? ба назарам ки баҷуз аз ҳолати задани голи дуюм дигар тамоман дар майдон нопадид буд ва илова бар ин дар канори чап худро чандон роҳат ҳис намекард. ҳаминтавр нест? бале дуруст. ман хеле ки Шӯрат гуфт бояд бозингароне ки дар хати ним муҳофизат бозӣ мекунанд як ба ҳамин бозингар бояд як чи озод додан дар кор. мо дидем 90 дақиқа Муҳаммадҷон аз канори чап бозӣ кард, лекин мешавад ки 20 дақиқа аз тарафи чап бозӣ кунад, 20 дақиқа аз тарафи рост, барои ки ӯ метавонад як бозингарро фанг дода ва зарба занад ба дарвоза. аз тарафи чап мо дидем Муҳаммадҷон на он қадар бозӣ хуб нишон медиҳад, лекин вақте ки дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекард аз тарафи рост, ӯ ҳама вақт тарафи марказ медромаду ва бо зарбаҳои худ бисёр гол мезад. мо имрӯз фақат дидем ки Муҳаммадҷон бо бозингарони худ бозӣ мекард, не ки зарба кам умуман хатар эҷод намекард. аммо Шӯрат Ҷабборов нагуфтанд ки аз интизориҳои онҳо дида сатҳи пасттар бозӣ нишон доданд. ягон нафаре буд ки нисбатан заифтар буд дар майдон. умуман ин хел бозингар дида намешуд дар бозӣ. гӯем ки ҳама бозингарон як сатҳи миёнаро нишон доданд. ягон касро таъриф ҳам карда намешавад. мисол Соиров аз он мавқеъе ки гол зад, боварӣ дорам бисёри бозингаро аз ҳамон мавқеъ бояд гол зананд. бозингароне ки худашонро ҳурмат мекунанд, чун худро футболбоз мешуморанд. албатта агар аз ҳамон ҳолат ҳам агар Соиров гол намезад, ман намедонам бо чӣ ҳолат ба ӯ ташкил кардан лозим аст. гӯем хуб кард ки гол зад, мо хеле хурсанд ҳастем, лекин хуб мешуд ки ҳар як бозингарро аз ҳамон хислатҳои беҳтаринаш истифода мебурданд. хуб мешуд ки Соировро аз канор истифода мебурданд. ин фикри ман аст, фикри шахсии ман аст. мумкин ман хато мекунам, мумкин сармураббии Истиқлол дурусттар бо хубтар мефаҳмад, лекин ман ҳам хеле мебинам. Шонпол Камолафе ки шумо мехостед дар ҳайати асосӣ бубинед, ниҳоят дар қисми дуюм ба бозӣ ворид шуд. воқеан ҳамин тавр аст ки аз курсиҳои эҳтиётӣ ба бозӣ даромадан ба маратиб мушкил аст, аз оне ки аз дақиқаҳои аввал футболбоз бозиро сар кунад, чун он дақиқаҳое ки барои ҷудо карда шуданд он қадар худро умуман муаллифӣ карда натавонист дар майдон. на ҳар як бозингар метавонад ки умуман Камолафе аз захира беҳад безеб баромад. доим ҳамин тавр аст. умуман ҳуҷумкунанда, ягона ҳуҷумкунандае ки дар хати ҳуҷум буд, ӯ бояд камтар як бигем ба кала бозӣ мекард. ҳуҷумҳо ки сар мешавад, бояд аз ӯ мо бояд ту мегирифтем, бо давом медодем ҳуҷумҳоро. Камолафе гуҷои саросима буд, фақат мехост ки худ як бозӣ худро ишон диҳад. барои ҳамин як бозӣ бигем сарҷамъ, бозӣ даставӣ Камолафе натонист дар ҳайати даста чӣ шавад, як омода шавад ки бо ҳайати даста як бозӣ даставӣ ишон диҳад. умуман бозиш на он қадар маъқул шуд. ба фикри ман Камолаферо нодуруст истифода мебарад. барои чӣ? барои он ки он ҳаракатҳои бояд мушаххас кунем. Шонпол Камолафе аз рӯи мавқеъ ҳамлавари марказӣ аст ё ҳамлавари канорӣ? ҳамлавари марказӣ аст. чӣ хеле ки мо дидем дар дусе ҳолатҳо ба рақибон ба хати ҳимояи гоҳа бозингарони марказ фишор овард. дар ҳақиқат ҳам он фишораш гӯем ки натиҷаи хуб наоварду, лекин чун бозингари марказӣ бозӣ кард. баъд боз як чизро мо бояд ба назар гирем. вақте ки мо як бозингарро чӣ мекунем,
тӯбҳое ки ба камолаф мерафтанд ягонтаи тӯбҳо ба ӯ имкони гӯем ки мубориза бурдан набуд. ягон тӯб ба маркази ҷаримавии хати ҳимоя нарафта буд ки камолафе дар он ҷо мисол мубориза барад, бо сараш ба ягон кас тӯбро гардонад ё тӯбро ба назорати худ гирад. он партофҳое ки ба камолафе буданд хеле партофҳои душвор буданд. аз ҷиҳати техникӣ на ҳар як бозингар ин тӯбҳоро ба назорати худ гирифта метавонад ва баҳо додан ба бозии камолафи ба фикрам ҳоло барвақт аст. ӯ кам бозӣ карда. аз сониҳои аввалро ба майдон ворид созем ва баъдам бубинем ки аз дасташ чӣ меояд. ҳамин тавр ба фикри ман дар як бозӣ натиҷа баровардан нодуруст аст ё дар 15 дақиқа натиҷа хулосабарорӣ хеле душвор аст. мо чаро дар бораи Соиров гуфтем ки ӯ дар ҷои худ бозӣ намекунад. ӯ аллакай хато накунам 15-16 давр дар ҳамин мавқеъ бозӣ карда истодааст. дар асоси ҳамин бозиҳо мо ба ҳамин хулоса омадем. камолафе агар хато накунам дар як ё ду бозӣ дар ҳайати асосӣ баромадааст. ин хеле кам аст. ягон бозингар яку якбора ба дастаи нав омада худро хуб нишон дода наметавонад. боз ҳам такрор бошад мегӯям ки дар Хуҷанд ӯ 6 гол задааст дар даври якум. ин натиҷаи хеле хуб аст. хуб, акнун аз фурсат истифода бурда бори дигар табрик мекунем Истиқлолро бо ин пирӯзияш. пирӯзии бениҳоят муҳим барои он ки бозингарон ба худ боварӣ бештар пайдо кунанд. аммо солҳои гузашта одатан наздиктар ба баргузории даврҳои сеюм, чорум, панҷум ва шашуми Лигаи Чемпионҳо Истиқлол дар мусобиқаи дохилӣ қариб ки масъалаи чемпиониро ҳал мекард. барои пурра қувваи худро сарф мекард барои Лигаи Чемпионҳо. аммо ин мавсим чунин нест. ин мавсим мубориза шадид аст бо клуби марказии варзиши Артиш, бо Вахш ва бо Равшан. фикр намекунед ки ана ҳамин омили тақсим кардани қувваҳои худ ба ду арса метавонад ки боз таъсири манфӣ расонад ба бозии Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо, чун қувваро маҷбур мекунад ки ҷудо кунанд онҳо. ба фикрам дар ин ҷо шумо хато мекунед. агар солҳои пешро ба назар гирем, мақсади асосии Истиқлол бозиҳои гӯем ки байналмилалӣ буд. лекин ба он бозиҳои дохилӣ гӯем як ҳолати омодагӣ буданд. солҳои пеш ки дар ҳайат бозингарони сатҳи баланд буд, аз ҳамин ҳисоб онҳо дар чемпионат гӯем ки бартарии калон доштанд. хуш дар ин мавсим аз аввали мавсим ки бозингарони на он қадар хубро аз хориҷ файрод карданд. агар хато накунам баъд аз даври якум ё 5 ё 6 бозингарро ҷавоб доданд. бале ин ҳамаш дар ҳамин бозиҳои байналхалқӣ аллакай чизи худро нишон медиҳад. он бозингарон ки омода набуданд, бозингароне ки навро таклиф карданд, барои онҳо гӯем вақти кӯтоҳ буд. онҳоро омода карда тайёр кардан хеле душвор. не, манзури ман ки акнун қувваашон мерасад ки маҳз дар ҳар дуи мусобиқаҳо бобарор ҳунарнамоӣ кунанд. умуман федератсияи футболи Тоҷикистон бигем ки ҳамин бозиҳои Истиқлолро дар чемпионат бигем чӣ мекунад, ба рӯзи дигар мебонанд, барои Истиқлол чӣ медиҳанд ки як тайёрӣ хуб бинанд ба бозии байналмилалӣ. лекин имсол умуман Истиқлол аз аввали мавсим на он қадар тайёрӣ хуб дида буд, на он қадар бозингарои хуб даъват карданд. соли гузашта ки мо вақте ки бо Регар Тадас конкуренти асосии Истиқлол будем, хеле бо мо мушкил буд ки ба муқобили ҳамин бозингарои ки аз хориҷи кишвар даъват мешуданд, бозӣ мекарданд аз Истиқлол хеле мушкил буд. лекин имрӯз ҳамин бозингарои ки даъват шуданд ин лоиқи бозии ҷоми қаҳрамонӣ надоранд. на камолафи умуман баъд ҳамин бозӣ агар чӣ бошад ба роҳбарияти Истиқлол чӣ мекунем ки ҳамира ба дастаи мо дастаи сардор роӣ кунанд камтар. умуман ин мавқеи ҳамин бозингар бигем ки Лига якуми Тоҷикистон аст. бале мо бисёри баъд қатъи сурат дар бораи ҳамин бозингар бо тарафдорӣ мекардем ки ҳамин бозингарро бисёр вақти ҳамин бозингар бозӣ гузашта дар ҳайати асосӣ бозӣ кард.
او 6 گل زد در دسته خوجان. برای چی در دسته استقلال چونین بازی ایشون داده نمیتونه؟ برای که دسته استقلال دسته کاملافی نیست. اینجا بازیگرا دیگه خیلی فکر میکنن، بازیگرا اون فوتبال رو دیگه خیلی میفهمن، برای کاملافی در همین دسته بازی کرده نمیتونه. سرمربی هم با فکر من همین بازیگر رو در حیات دسته دیدنی نیست که به حد یک وقت کم میدهد. 10 دقیقه 15 دقیقه عموما خیلی وقت کم است. مثال عادی‌ترین گریزمان در اتلتیکو مادرید و گریزمان در بارسلونا، تماما دو فوتبالبازان دیگر در اتلتیکو مادرید بود یکی از نامزدهای اساسی برای توپ طلایی، در بارسلونا حتی بازیگری سطح میانه اروپایی نبود. یعنی میشد حالت‌هایی که بعضی از بازیگران با بعضی از دسته‌ها و تاکتیک آنها اونس نمیگیرند. شاید از همین حساب کاملا من طرفداری که همین دو بازیگری جوانی که ما دیدیم در قسمت دوم برآمدن کاملا نباید همین بازیگران جوانی ما در بازی بین‌المللی برآمده بازی کنن یا تجربه بازی خود کنن که در آینده همین بچه‌ها یوش بچه‌های جوان میتونند که دسته استقلال رو با در بازی بین‌المللی معرفی میکنن. اومدن همین لیگانرو کاملا و دیگر در خط دفاع بازی میکنن. با فکر من بعد همین موسم عموما همین بازیگرا در حد دسته باقی نمیمونن. بله درست است، اما در لیگ چمپیون ها برای رقابت پذیر بودن متاسفانه وضع فعلا در کشور چنین است که با بازیگران تنها تاجیک ما نمیتوانیم رقابت پذیر باشیم. مجبور هستیم که از خارج کشور بازیگران آوریم، زیرا که نصف با خود امکان نمیتواند که با 11 فوتبالباز ازبک در اساسی بازی کند، زیرا که همشون بازیگران سطح خوب هستند. اما در تاجیکستان فعلا پرابلم با دروازه‌بان دیده میشود، پرابلم با حمله‌آوری مرکزی است که این پرابلم عموما جهانی است. حمله‌آوری مرکزی خوش با دیگر موقع مشکلات خیلی زیاد است. من یک چیز دیگر رو گفتم، اوید همین لیگانرو که عموما بازیگران که ما از خارج کشور دعوت میکنیم در آینده فدراسیون فوتبال باید یک قانون و قاعده خود رو برآورد که 2 بازیگر از دولت آفریقا اجازه دهد، 3 بازیگر از دولت اروپا یا 4 بازیگر. برای که عموما در چمپیونات ما بازیگرانی که از دولت آفریقا خیلی زیادن. فوتبال پس این چی پرابلم است؟ برای که بازیگر آفریقا از روی همین تربیت و از روی استعداد خود از بازیگران ما یگان برتری ندارند. جسمان برتری دارند، جسمان، لیکن از روی بازی، از روی فهمیش وقتی که ما میبینیم دسته اخر همه بازیگران از دولت ترکمنستان با لیگ قهرمانان روخر میگیرند، لیکن ما با چنین لیگانی رو ما نمیتونیم دسته دیگر تعداد نتونست که با همین بازیگرانی که از خارج کشور دارن. این پرابلم اون است که بازار داخلی فوتبالبازان تاجیک خالی است. من گفتم که دولت از دستو از دولت اوکراین دعوت کنند، از بلاروس یا قزاقستان، از دولت‌هایی که به همون نزدیکتر است، از روی منتالیته ما، از فرهنگ ما از آفریقا دعوت میکنیم. اون منتالیته ما خیلی دور است از این بازیگران. نه اونقدر بازیگران بسیار امروز در دسته برقچی بازی میکنند، در دسته رفشان بازی میکنند، در دسته استقلال هم بازی میکنند، این جوابگو نیستند. با همین چمپیون اگر ما خیم چمپیونات ما کمتر یک موقعش بلند رود، ما باید کمی در کم از آفریقا دعوت کنیم. یعنی که باید که شماره لیگانرها از بعضی از دولت کمتر شود، با شماره معین باشه. بله همین رو گفتم. اما اینجا البته موضوع درباره استقلال است در عموم، لیکن چون این موضوع برداشته شد میتونیم که یک چند فرصت را جدا نماییم در فرجام برنامه که پرابلم در همین است که اون کشورها که شما نمبر میکنید حجم معاشی که میانه است در میان فوتبالبازان تاجیک آنها را قانع نمیکنند. مثال از قزاقستان بازیگر آوردن مشکل است، از ازبکستان بازیگر خوب آوردن مشکل است. اون بازیگرانی که ازبکی که به تاجیکستان میآیند در ازبکستان حتی در لیگ اول آنها رقابت پذیر نیستند. شما درست میگید. معمای اساسی در همین است. سطح فوتبال تاجیک پس شده است. از همین حساب اون بازیگرانی که معلم مثال آورد، من نمیدونم آنها در کجا بازی کردن، ممکن آنها گویم دانشجوی هستند، ممکن در مدینستود میخوانند، نمیدونم از کجا آنها رو میآورند. نه احتمالاً فوتبال باز هستند همه‌شون. نه ممکن من نمیدونم. من فکر خودم رو گفته ایستادم. از سبب آنکه آنها خیلی بسیارند در چمپیونات ما. من گفته نیستم که در دیگر چمپیونات ها نیستم. من ضد لیگیونرها نیستم. من خودم همچون لیگیونر بازی کردم. 7 موسم در چمپیونات ازبکستان بازی کردم. لیکن من طرفدار آن هستم که
ба чемпионати мо легионерҳои беҳтарин биёянд, легионерҳое ки сазовор бошанд, легионерҳое ки сатҳи футболи моро мебардоранд. дар кор нест гӯем дастаҳое ки дар назди худ қаҳрамониро намемонанд, монанди Истиқлол. Дар ин хел дастаҳо легионер умуман лозим нест. Барои чӣ онҳо дар кор ҳастанд? Пас аз куҷо 23 бозингар ҷамъ бозингарони ҷавонро гиред, 16 сола, 15 сола, 13 сола, 10 сола. Агар шумо ки 23 сола, 25 соларо надида истодаед, бисёри 23 ва 25 солае ки бояд бозӣ кунанд, ҳамаи онҳо дар захира шидагӣ ҳастанд. Дар бисёри дастаҳо дар захира шидагианд. Кай онҳо бозӣ мекунанд? муаммо дар ҳамин аст. ман зидди гӯям ки бозингарои хориҷӣ нестам, лекин ҳар як даста бояд дар назди худ як ҳадафи дуруст гузорад. вақте ки шумо дар назди худ ҳадафи қаҳрамонӣ намемонед, барои чӣ ба шумо легионерҳо лозим ҳастанд? ман намефаҳмам. ё онҳо чихалин легионеранд ки бо маоши гӯем на он қадар калон омада бозӣ мекунанд. ҳамон дастаҳо ҳамаи мо медонем ки гӯем ки аз ҷиҳати молиявӣ на он қадар гӯем шароитҳои хуб доранд, лекин дар он ҷо легионерҳо бозӣ карда ҳастанд. маълим рост мегӯям, дар як хел дастаҳо 7-8 бозингар дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунанд. онҳо дар назди худ ҳамон дастаҳо дар назди худ гӯем ҳадафи қаҳрамонӣ намонданд. бозиҳои дар байналхалқӣ баромад намекунанд. чӣ дар кунанд ҳамин легионерҳо? чунки онҳо бо маоши пасттар аз тоҷикон бозӣ мекунанд. агар баъзе аз дастаҳое ки дар назар дошта бошед ки легионерҳои заиф доранд, он легионерҳо эҳтимолан бо маоше ки бозингарони тоҷик ҳунарнамоӣ намекунанд, розӣ ҳастанд бозӣ кунанд. ана ҳамин хатогии бисёри мураббиёни мо ки бозингаронро бо маош вайрон карданд. хуб мешуд ки аввал ҳамин бозингарон, чун бозингарони гӯем Истиқлол каму беш бозии хуб нишон медоданд, баъд дар бораи маош гап мезаданд. ман зидди он ҳастам ки замона дигар шудааст дар футбол. замона ҳамон замона аст. дар замонаҳои мо ҳам маош мегирифтанд. дар замонаҳои мо футболбозҳо гӯем ки футбол бозингарони касбӣ набуданд. онҳо дар заводу фабрикҳо кор намекарданд, лекин дар ҳамон ҷо маош мегирифтанд. онҳо ба ғайр аз он аз тарафи ҳукумати шаҳру аз тарафи ҳукумати ноҳия бо мошину бо хонаҳо таъмин мешуданд. қабул аст. ин муаммо дар он аст ки бозингарон аллакай аз ҷавонӣ гӯем такя ба пул карда истоданд. онҳо маҳорати худро зиёд накарда истоданд. мо шурӯъ кардем аз мавзӯи ҳунарнамоии камолафе, рафтем то ба сиёсати трансферӣ дар чемпионати тоҷикистон. хуб аст, ба ҳар сурат баррасии чунин масъалаҳои ҷолиб хуб аст. акнун фикр мекунам ки метавонем оҳиста оҳиста ба анҷом расонем барномаи баъди бозиро, чун масъалаҳои мубрами рақобат таҳлил карда шуданд. акнун Истиқлол тайёрии худро тамошобини азиз мебинад ба бозии даври сеюм ки муқобили дастаи Алзавраи Ироқ мешавад. дастаи пурқувват аст, номзади асосӣ барои ишғоли зинаи дуюма аз Алзавра аст. аммо Истиқлол низ бояд пас аз ин пирӯзӣ боварии бештар ба худ пайдо кунад, бояд кӯшиш кунад ки акнун муқобили Алзавра низ натиҷаи мусбиро ба қайд бигирад. ман миннатдории худро баён мекунам ба Шурат Ҷабборов, ба Мамаҷон Ҳабибуллоев барои пайваст шудан ба таҳлили бозии имрӯза ва барои пешниҳоди андешаҳои ҷолиби худ. мо бошад тамошобини азиз бо шумо хайру хуш мекунем то рақобатҳои баъдӣ бо умеди боз ҳам пирӯзиҳои бештар. хайр.